kuthi ngelinye ilanga ngithi ngiyeza la entabeni ngifika la entabeni ngithi ngizothandaza ngangaze kuzothandaza umthandazo ngangizomtshela uNkulunkulu ukuthi ngizomsiza mina ngizomfunisa lo muntu amfunayo kuyoshumayela hayi mina. Okay. Uma ngifika lapha entabeni ngafika ngaguqa ngabeka izandla etsheni ngathi ngibeka izandla etsheni lakhuluma lelo tshelelo ilelo itshe ilelo tshe elathi kimi izwe laphuma phakathi etsheni lathi ngizo. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Siphinde sibonge futhi namhlanje siphinde sahlangana futhi sazanaze indaba ezimnandi la ekhaya. Indaba nje ithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Namhlanje ke kodwa ke ngayibiza nje ngokuthi lena ispecial. Zihlazi special zonke ke kodwa indaba zethu. Kodwa futhi nalena nayo yenye futhi yazo especially because ngine babuntanda. Abaningi nje sebelokhu bembona these days hayi nikhuleke bazalwane nesazombona nje sinaye nje kakhulu umfundisi la ubuphethe ubufakazi so asikwazi futhi ukuthi sithule nobufakazi eza nabo bubuhle bungasiza omunye umuntu omamele ekhaya namhlanje nje sizokhuluma zona lezo indaba lezo but uyena ozokhuluma kakhulu ngobufakazi obakhe. Mina nje ngizawubuza imibuzo lapha nalapha ya but yena ke uyena yobese sishirela sonke sengibingelelile nani nginibonga ngokuthi uchoose le channel uzobukela yona ngabusasuka ke qhobe kanje uhlale kanjalo asibingelele futhi noBabMtanda siphinde sikubingelele baMtanda. Angibingelele kakhulu baba. Yebo ngibingelele kakhulu nabantu emakhaya. Yes amen. Hayi siyabonga ufikile khona ufakazi ngoba kwangisendela nje enye voice note boshumayela somewhere lo bafakazi ngithema abe ngibuzwa uthi bewudlula useTexini uNkulunkulu ukubonisa na ibuilding yebandla enhle and angazi noma the following day uma usuyibona or emalangeni uma usuyibona ngathi moshiwe khona igebenge engenile but ithi mina ngingalokho ngiyiza ngizoze ngiyimoshe mhlawumbe ke siyiqale lapho lo bafazi ngibuthandile bukhuluma indaba. Yebo no siyabonga kakhulu babushabangu siyamdumisa uJesu kakhulu ngomuso ongaka senzele wona. Yes leli langa enhlizweni yami liqala mhla sengifike eRandfontein ngifakazile ukuza kwami konke ukuthi ngize njani uNkulunkulu wasebenza kanjani ngaze ngafika kule ndawo baningi abanye ngidlule kubo ko Foslorus ko Jimestini njalo ukufika kwami eGoli ngaba lapha nalo kodwa inkosi yazi yakhuluma ucacela ukuthi ile ndawo engize kuyo eRandfontein. Oh yes. Kodwa ke sengikhona sekusebenza uNkulunkulu ke ngifikile ke kule ndawo yaseRandfontein uNkulunkulu engithumile ngafika ngathola ukuthi kunabefundisi la nami ngazethula ngathola ukuhlangana nabantu ngagcina nami sengazana nje nabantu bonke endaweni wafika wabayisakhamuzi kakhulukazi lapha nje bangangihlala emaplazini ngagcina sengifuna ukufuya inkukhu sengibona iplot lele sikulona njengomuntu owenza yogurt kwavuka ke enhlizweni ukuthi hayi angikhandi yogurt manje ngoba sengihlala eplazini apply ka agriculture ukuthi abangilekelele ngemali futhi bangigqugquzela kabantu bathi noma ushumayela iba nebusiness oyenzayo. So nami ke ngakhuthala ke ukhona umzalwane oqala nje wangiboleka R1000 ukuze ngiqale ukwenza yogurt ngahamba ke ngaya Kempton Park ngayothenga into zokwenza yogurt angithi ekhaya ngisuke nje uNkulunkulu engithumela ngizoshumayela sengikhanda yogurt ke manje ukuze ngiphile ngihlangana nabazalwane ke abayelinye ibandla babethi bayibandla likaKristu bona so abanayo umfundisi ubizo into engekho akekho umuntu obizwe uNkulunkulu sonke sibizwe uNkulunkulu la emhlabeni masosindisiwe nje ubizwe inkosi nawe nje obuwe nami nomunye sonke nabantwana sesindisiwe nje sibizwe inkosi sonke. So ngifikela kuleso simo esinjalo ke nami ngathi hey ingcono le izongiphumuza obizweni
uma inoNkulunkulu ongenalo ubizo ayi right kakhulu. So ngase ngibajoyina ke noma ngangasho ukuthi ngihlanganyela nabo kodwa ngasondela nje kalula ke kubona kwabona abantu abangisizayo ke. Lo laba bazalwane engangihlangene nabo babelahla imindeni yabo bengahlali noma wabo nosisi babo bebalahlile bethathele ilizwi lenkosi elithi uma uthanda ukuze emva kwami umuntu akazidele. Khona abazalwane abalahla imindeni ngalolo hlobo. Yes, balahla imindeni abahlangana nabantu abangakholwa abaphila bodwa baneplazi ke la behlala khona ngafikela kulabo bantu ke ngazana ke nabo ngaphila impilo nabo ke. Bekhuthaza ukuthi ke kuyasetshenzwa akasetshenzwa umlungu akuvumelekile ukuthi uqashwe uyazisebenza nje kuphela empilweni. So nami ke ngababona ke benza izinto ezihlukahlukene zamabhizinisi nami ke lele lami ke ngizojoyina kanjalo ke. Uma ngathi ukuhlehla kancane ukhona umsebenzi ongangiwutholile la eGauteng engangizowusebenza engangiwuthola ngendlela mnyama. Lo msebenzi engangitholile lo kwakumsebenzi waka government engizosebenza kuona with a criminal record. Ngangizosebenza ke khona kunendlela engangizolungiselwa ngayo ukuthi ngithole umsebenzi. Kwase kushumayela omunye umzalwane. Lo mzalwane mayeshumayela ngoJesu wenza ngihluleke ukufihla manje lento ukuthi nginomsebenzi otholakala ngendlela mnyama efanele ngene kuona kodwa ngikuvezeka uma ngikuveza ke kwasho ukuthi ngiyawuluza ngoba fanele ngikhethe phakathi kaJesu nalomsebenzi. Kwakuyicebo ke lenkosi ukuthi ngiye la inkosi ifuna ngiye khona. So ke mase ngihleli nalabazalwane ke ngiyenze ke yogurt ngidayise idliwe kube nje kuze kufike la khona ngithola omunye umzalwane ngimsharela ngobufakazi bami nokuthi inkosi engibizile kwenzakalani ngempilo yami. Abesethi lo mzalwane ngizokunika imoto la ekhaya uyisebenzise kodwa angikuboni usebenza lento othi uyoyisebenza ngibona uyokwenza umsebenzi kaNkuluNkulu oyiwona kubizele wona hayi lento oyifuna wena. Ngithatheke wayenginike iAlmera yes thathe le Almera lo mzalwane ngizama ukudayisa ke ngihambe ngaye ekoleni. Into eyenzeka ngangifike ngiwashiya amasampuli ke ekoleni na amasampuli eyogurt bayiteste bathi hayi imnandi bayayithanda. Khumbula ke ngiyibolekile imali engisebenza ngayo anginayo imali. Njengoba ngishiya amasampuli nje kulimala le mali yeprofit okuzofanele ngiyokhokhela lo muntu imali yakhe angiboleke yona akwenzeki. Ngahamba ngahlangana nabanye abazalwane sengibonile labo ukuthi no bagcwele ukweduka laba bakhipha abantu emakhaya bazwa nemndeni yabo mangilihlola izwi bayaphambana. Manje kunezwi lenkosi elithi ongabondla abasekhaya ukulahlile ukukholwa. Manje ngibanga mase behlala bodwa kanje bazobondla kanjani abazali. Kuthiwa no umuntu ongakholwa akabalwa kuleli izwi. Khulunywa ngabo abazali ibona. Lapha ke bekuganwana. Mase ufuna ukuganwa uyayithatha nje intombi khona ungalobolile banezindlela zabo zokwenza nje izinto. Into yani mophonyaka le into ka 2021 into yamanje futhi namanje basaphila ngalolo hlobo. Basaphila ngalolo hlobo babengitshelile ukuthi uNkulunkulu ubenzela imangaliso. Babetheka imbadla ukudla ka 16,000 ngeviki. Usho ukuthi mobala 16 ngeviki ngenyanga badla mali 60 something thousand. Baningi bahlala la baphuma emzini ehlukahlukene labantu. So ngayitadisha ke impilo yabo ngathola ukuthi amanga wodwa ayikho yonke lento abayikhulumayo sengihleli nabo. Ngabona ukuthi amanga wodwa kunaNkulunkulu wenza yonke lento bayalamba banemkhuba abayigilayo baganiselana ngobugebengu labanento eziningi. So ke kwase kudinga ngiphumeke ubona. Yes. La ngidibana nabazalwane bathi ubizwa lokho akekho umuntu obiziwe yena yedwa special nje. Ngoba iBhayibheli lithi singabizi umuntu ngokuthi mfundisi. So njoba lithi singabizi umuntu ukuthi mfundisi ke so nami ke fune ngingene kulomshungo ke. Ngelinye ilanga ngahamba nalabazalwane ngaya enkonzweni eThekwini. Masifika lapha eThekwini ngifuna ukufakaza ngiyezwa phakathi kwenhlizweni yami ukuthi kugcwele ubufakazi ngifuna ukufakaza ngoJesu ongisizile. Ngiqaleke ngithi ngamiswa nje ngila engxenyeni ka5 minutes ngiqalile kodwa uxolo kancane mzalwane sicela ume base bengihlalisa phansi. Mangihlala ke ngithi hayi mhlawumbe umzalwane khona udaba azolethula besethi lo mzalwane
bazalwane ukuthi ubhabhadisiwe awunali license la yokuzoma. Ayisengiqala ukuzwa ukuthi inkulumo iqondene nami. Okay. Abesethi ke lo mzalwane awunayo license yokuzoma. Bazalwane siyaxolisa kakhulu kummisa umzalwane, kodwa abazalwane ukubhabhadisa kuchaza ukuthi une license yokuma la. Lana manje uthola isifundo oqala. Uma sengilalela ke ngibona ukuthi isifundo lesi engizosithola sikhuluma ngani, angisitholi mina kahle isifundo. Ngoba mina ngizofakaza ngoJesu osize mina. Yebo. Usho ukuthi ke lana seyiyaqala ukuvela lento yokuthi le esezwini kuphanjwana nayo la. Okay. Siqhubeke bese ngithi ke bazalwane ntambama, ayi bazalwane ngicela ukubuyela eGoli ngoba ebengikuzele kuyaphambana. Laba bazalwane bafundisa okunye, mina ngithola okunye. So isidingo sokuba la sikho. Bese ke ngicela ukugibela ibhasi ke ngibuyele eGoli. Ngibuye ke ngize eGoli ke labazalwane basaleke enkonzweni. Oh yeah. So mase ngila ngihlola lento ke ukuthi ukusebenza kwami noNkulunkulu kuseyaphambana all together since sivumelene ngisuka ekhaya ngiza la. Fike ke ngihlale ke sengiyadayisa, sengihlangana nabefundisi bayangeluleka ukuthi ngibe nebusiness ngizokwazi ukuphila, ngingenze lento leshuwa befundisi abalambayo abashiya imisebenzi bathi babizwe uNkulunkulu nami ngizongena kuleyo nkinga enjalo. Ngayibona ngempela cha ngizongena. Sengihamba ngale Almeria ke yalomzalwane ke ngiyadayisa. Akekho umuntu okwangithengela. Ngeqiniso leyo gadi njengaqala ukuyenza akekho umuntu okwangithengela, wakwayithenga kimi. Ngaba nemali mhlambe ngiyifaka ebank ngithi nansi imali engiyifaka ebank ngidayisile iyogadi. Yebo. Uma ngidayisile iyogadi kuphuka ugearbox, ngithathe yonke le mali ngiyokhanda ugearbox. Uma ngidayisile kungamuka isondo i-wheel alignment mhlambe noma angithini ngithi joint la iphume, funa ngithathe yonke le mali ngiyokhokha, funa nje ngihlale ngingenamali nje nangolodwa usuku. Ngibuyeleke komunye umzalwane wesibili futhi ngiyoboleka esibili imali. Oyesibili wangiboleka u5000. Okay. Ukuthi ngikwazi ukuthenga iogadi ngoba ngathi mangimchazela leli business walibona naye. Uthi hayi mzalwane la ikole nzala emhlakeni zu11. Ngizothengisa, ngithengise, ngikunika okungokwakho, ngibone ngephambili mina impela wathi hayi umuntu okufandwa wena. Ngizokunika u5000 imali ngizokunika yona. Wanginika ke lo mzalwane. Unginika nje sengithuthile emaplazini ngoba ngangihlala emaplazini, sengihlale lokushini ke manje emhlakeni. Oh yes. Thathe lo 5000 ngiyothenga amabhakede amabisi, phela ngithi izikolo zo11 nje ngifuna ukuthenga into eningi ukuze ngizosebenza impela nje ngidayise kubuya iprofit ebonakalayo. Yes. Ngijahe nokuphuma la emqashweni ukuze ngiyothenga indlu noma ngiyothola indawo engcono, ngikwazi nokuqokelela imali yokulobola ukuze ngizolobola umakoti nami ngifane nabazalwane bonke. Yes. Wathenga amabisi agcwale. Wapheke ngipheke yogurt ngipheke, mangivuka ekseni yogurt ibolile yonke iyabhadla njengembamba. Njobe ibhadla njengembamba ngikweleta umuntu 5000. Sekuyiloss manje. Sekuyiloss kimi. Nalo umuntu efanele ngimkhokhele ngimthembisa ukuthi ngizomkhokhela ngeviki njalo imali yakhe. Ngene enkingeni ke manje ngithi ngiyayipheka ngiyaliphinda ngifuna ukuyipheka okwesibili ukuthi mhlambe kona lokho kubolile kungashintsha yini. Hayi kusho ukuthi asikho isimanga esenzakala ibolile leyo gadi. Kwathatheka wonke lamabhakede ekole zu11 ngiyowachitha wonke leyo gadi. Which means ngiyochitha u11000 imali engiyoyichitha. Ngisale ke manje anginalo ubisi lokwenza, seyithi ingqondo yami ngcono kube ngipheka ibhakede elilodwa kubolelo nake ngibuye ngizame elinye ngibone ukuthi ukuphi. Kodwa uma ngibizwa umuntu ethi angimkhandele yogurt yena iyakhandeka. Okay. Iyakhandeka futhi bayidla abantu bakhona abawofakazi ingaboli futhi bayifaka nasemafrijini bayidle. Kodwa make ngathi ngiyayidayisa mina iqala la inkinga. So ngahlala nalesikweletu ke manje sengiyakweleta ke la ngiqashe khona u5000 lo uphelile. Sekunomsindo ngale moto le engihamba ngayo manje iyafuneka. Tema kukhande kumsindo kanti inkosi yenza indlela ukuthi le moto ibuyele emuva ngoba lokho kweduke senginako kubuya khabo le moto le. Abazalwane bale moto. Yes. Ngiyibuyiseleke emuva imoto hambe ngeenyawo. Anginayo imali yokurenta, anginayo imali yokuqhubha ibusiness, ngikweleta umuntu imali yakhe 5000, ngikweleta omunye 1000. Angikhokhile la ngihlala khona emqashweni. Ngilwela ibusiness ngoba bangifundisa ibusiness abantu uzokwazi ukuphila. Bese kuba khona umunye umfundisi la okhenika imoto.
angibize ukuthi sizokhenika imoto sobabili Oh, yes. ukuze azongihlephulelo okuthize nami ngikwazi ukuphila. Yes. Ngiyeke kulomfundisi sikhenika imoto ulimele lo mfundisi ngendlela alimala ngakhona eshawa imoto. Okay. Ebese ngelinye ilanga ngithi ngingaphansi kwemoto ngalelo langa sasikhande yakhe iMercedes. Qhaqa ama shocks la sizofaka ama shocks amasha. Ngesikhathi siwaqhaqa lama shocks ngilambila kukho ukudla lapha endlini. Ngidlala kwalomfundisi lo. Ngifike ngimphekele la ukuze nami ngidle la kuyena, ngimklinele endlini ngimkhandisa imoto ukuze ngithole engizophila. Ngamanye amazwi ngiyedla nje la kwakhe. Yes. Kwesinye isikhathi kuphele nento yokugcoba mangingena ebathroom ngigeze lapha ngigcobise nezandla nobuso ngoba anginalutho nje. Sengiphelele. Masikhanda le moto le bese ngizwa umuntu okhuluma nami mangaphansi kwemoto athi uma uqhubeka nokukhanda le moto ngizoyidedela phezulu kwakho. Lona njengoba engakwazi ukuhamba ngadedela imoto phezulu kwakhe. Ngangimthumile ukuthi akazoshumela kule ndawo akasiyo wala. Wenza lento osofuna ukuyenza wena. Ngahosha inyawo ke zami ngoba ngangihleli inyawo zingaphansi kwemoto. Mina ngivele kanje ngaphandle ngiqhaqa. Bayihosha inyawo. Mfundisi laphana sibeka imoto sasiyibeke kwizinto ezingafana nalama glass ihleli nje kamnandi okuthiwa amatafula lawo kubeka imoto sasiyibeke nje ingaxakekile ngalutho ukuthi ngawo yadilika ngathi nje ngaqeda ukukhipha inyawo nje I think kwaphela 2 minutes ngikhipha inyawo yawela la ngisuka khona imoto ngalelo langa ke ngavalelisa ke kulomfundisi ngoba isizathu sami sokuvalelisa ukuthi sengitsheliwe ukuthi yini nje nami lokho okwadlule ngizokuthola uma ngiphambana noNkulunkulu. Ngihamba ke ngilambile anginalutho uma ngingasezi kwalomfundisi ngeke ngisaba nala ngizodla khona ngoba ngidlala ekhaya njengoba kwenzeka yonke lento. Angiboleka 1000 nayo ukuthi ucela le business ngilivuse lele yogurt ngoba lihlu libonile sengeke ngasiza la lenza labonakala bayidla nabo le yogurt wonke umuntu uyalibona liyaphila ngawafaka 1000 nalo futhi ngahamba futhi ngawuthenga into zokwenza zabona nazo ngavuka ekseni ibolile hayi iboleke le yogurt manje sengisenkingeni ukuthi nalo sengiyamkweleta sebabaningi abantu esengibakweleta njengamanje kufanele ngibakhokhele le mali ye yogurt manje Yithi mangithandaza endlini ngikhalela uNkulunkulu ngimtshela ukuthi angikhona ukukhokha irent, angikhona ukuphila, angikhona ukuba nokudla. Mfundisi ngalonyaka uKhisimusi wami kwakwamapentshisi, ngadla amapentshisi. Khona umuzi nje ongezantsana kwami mangabale itrate embili entathe engahamba ngayo wacela nje ngwabona esihlahleni. Ngoba ngangingena lutho engaludla endlini. Ngayocela lamapentshisi kangagcwalisa iplastic ngabuya nawo endlini. Uma ngibuya ke nalamapentshisi endlini ngawapheka ngangingawadli nje ngokukhululeka ngangiwadla ukuthi esiswini kube khona nje into ekhona ngikhe ngithele eplateini ngidle ngibeke ngibuye ngizobuye ngidle futhi uDecember wonke hayibo wonke okusho ukuthi kungangihlolwa udokotela nje wayosho ukuthi lona mayegula uguliswa ukuthi akadli indlala nginamapentshisi wodwa angizilile ukudla hlala kuleso simo esinjalo ke ngidlala amapentshisi angisayi kwamfundisi usashumayela kodwa angazi angishumayeli ndawo ngihlalele manje la phela bengidayisa bengingashumayeli yes yebo phela ngayishintsha into engangizelela ngafika ngadayisa wavula ibusiness all right so ke kwenzeka ngaleyo ndlela ke ngahlala ke manje sengisenkingeni ukuthi kufanele ngibuyele ebandleni engikulona lele ngithi mangiphuma ejele ngaphuma ngakhonza khona ngoba amadlala noma amadlala manje angazi ngizobuyela ngelithini ngoba ngahamba njengoba ngahamba nje ngibaleka nale ndaba yobizo ngithola abantu abathi alokhu ubizo bayangifukamela kungcono la kubona kodwa ngihlupheka lento engingayazi inkinga engibhekene nayo yebo bona bathi alokhu ubizo nami ngivumelana nabo kodwa indlela engihlupheka ngayo angiyazi ukuthi ibizwa ngani igama layo ngizame ke manje ukuthi no ngizohamba ngiyoxolisa le yes ngibuyele kulabo abazalwane ukuze ngikwazi ukukhonza kahle nabo ngoba indlela yami ayiseyinhle ngifuna uNkulunkulu lo engangimzwile ngoba angisamuzwa njoba ngila bakuphi bona basedandi uzosuka eRandfontein ubuyele eDandi ngizohamba ngeDandi yebo kwadinga ngenze njalo ke ngempela gibele ke ngiye khona ngiyahayika njoba ngiyale
faka awunayo nemali yokuhamba anginayo nemali yokuhamba ufaka impahla zami esikhwameni nginikele khona hayi ngifika umfundisi ngimthole ngimchazeleke ukuthi hayi baba ngizoxolisa umthetho wakhona hayi phatha kabi ngeke ngahlangana nobani bangitshela ukuthi alukho lento yobizo futhi kuzoba ngcono nami ngeze ukuthi kuba ngcono lento yobizo uma ngihlangana nabi yangidedela kodwa ngixakwa inhlupheko ibuya ngamandla inhlupheko mase ngithi ngiyadeda oh yeah hayi ke wangihleka ke mina mangimchazela base ngibuza ukuthi umthetho wakho ufuna uqala nini ukukholwa kanti nayi baba ngiyafuna ukuqala ukukholwa namhlanje wahle kwathi hayi intanda mntana wami uyadlala wena awuyimisele ngokukholwa wena ufuna ukukholwa nje akufuni kahle kanti nayi baba ngiyathanda ukukholwa ngiyimisele ngokukholwa wathi hayi uzodlala ngami uyadlala wena kahle uyimiselanga ayike bese ke iqala kangitsheleke nezinto engizenzileke ezimbika hayi ke ngixolise ngibuye kusho ukuthi masixoxa ke naye ngizomchazela ukuthi ngiswele ngisho ukudla lela ngihlala khona ngiswele ngisho imali yokurent anginalutho abesethi ke ndodana wasuka ekhaya kini wena weza la kimi wathi wena ubizwe uNkulunkulu angaze mina ngikubize into engizokwenzela yona nje ilula kabi ngizokunika imali yokugibela usuke la eDandi uye kini eMnambithi okay hayi yokubuyela eGoli lento yenze eGoli ayikho lento iyele eGoli bese ke ngithi mina kuyena awu baba bengicela ukubuza ubaba uyakholelwa yini ukuthi uNkulunkulu ungibizile abesethi yebo ntanda mntana ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukubizile kodwa into eyenza ngingakholwa yithelo umprofeti uma yeshinto kumele sibone ngesenzo ukuthi lo mprofeti iqiniso lento ayishoyo wathi ziphi izithelo zakho ntanda njengoba uthi ubizwe uNkulunkulu ngathi akukholwa utho baba wathi ayikho ke ntanda nami into engizoyikholwa wasengitshela ngayo wathi mina uma ngibizwa uNkulunkulu bengisebenza esibhedlela ubaba ungithi ngathi ngiyomtshela ukuthi ngibizwe uNkulunkulu wangiphikisa uthi ngcono wena ngakushayanga mina ubaba ungithi wangiguqisa phansi wangishaya ngenqindi la esiphongweni hayibo ethi unekhanda eliqinile wena mfana uthi azange ke wena ngikwenze ku uthi ngathula umuntu omdala engishaya esiphongweni uthi kodwa ntanda ngiyeka ngiyenquthu la uNkulunkulu athe ngiye khona ethi ubaba ungida ngibese eMaritzburg uzongisikela ibranch ngamtshela ukuthi uNkulunkulu uthi angiyenquthu uthi wazwatshela nomunye umongameli waye khona womlungu uGeshweni wathi Geshweni ngitshelile ngathi lo mfana unekhanda eliqinile ngeke ayizwe lento esimtshela yona ufuna ukuyenquthu lo muntu uthi ubaba ungidi waprove ukuthi ngibizwe uNkulunkulu sengisenquthu okay wathi ubaba ungidi kuyena ndodana bapha abazalwane obazele wathi baba bakhona bawu7 ngihamba nabo wasethi uNkulunkulu ushilo kimi ukuthi ukubizile wathi uzokubusisa uzoba umfundisi omkhulu la iFaith Mission uthi bamadlala ngaleso sikhathi ubaba ungidesho leyo nto uphethe abazalwane abawu7 kunabefundisi abafika ngamabhasi la nabazalwane ngamateksi ngezimoto yena uhamba na7 wabazalwane kodwa uzobusiswa abe umfundisi omkhulu uthi wambeka izandla kwathi indodana ngiyakubusisa nalabazalwana ahamba nabo uthi ke ntanda ngayo hlala enquthu emva kwaleso sibusiso ngahlalela indlala enquthu kungenakudla ngihlala entabeni nesingisi sami ngithandaza entabeni ngidilike ngene emzini ngithandazela abantu ngilusa inkomo emini uNkulunkulu waze wayifakazela enquthu ukuthi ungibizile uthi njengoba ulibona leli bandla lingaka namhlanje ngisuka lapho wangitshela ukuthi okwesibili zonke lezi ikorokoro zeimoto obona nginazo angaze ngithandazele ngishaye yodwa wathi izindle enginazo angaze ngicele ngishaye yodwa kuNkulunkulu into ebengiyinqumile enquthu ukuthi ngofa ngiyikhehle limemezela ivangeli ngingenalutho wathi angaze ngikhuthuze umuntu enquthu ngishumayela ivangeli inkosi bingihambela yona ngalesikhathi echaza lezi zinto wangichazela umoya ongcwele wathi mlalele kahle wena onalenkinga awunayo inkinga yenhlupheko unenkinga yokungalaleli lo muntu walalela esuka eMaritzburg wezala uma wena ungafunda ukulalela uzophila ayike wangisola ke washo yonke into kwasho uthe kwintambama ke sengimgolezele ngelithi angiye eMnambithi ngeGoli wasethi uzonginika imali yokuya eMnambithi Bahla kunandaba baba noma unganginika imali emini ngizohike ngizogibela ama truck mase ngibuyele eGoli kodwa kusala ngiyaya ngiyamkhumbula ukuthi ngamgcina nje wathi
emva kwalokho sahlukana naye wathi hamba odadweni nabafana bazokulungisela indawo yokulala ulale ngoba sekulate bese uyahamba ke kusasa uvuka emnami ngacha ngiyemnambithi ngiyegoli uNkulunkulu wathi angibese egoli yes ngibuya ke mfundisi ke uma ngisendleleni ngoba ngiyakhumbula ngiphethe isikhwama sami ekseni ngithi ngiyakuyena ngiyongqonqotha ukuthi ngiyothatha leyo mali yokugibela akaphumanga endlini ngalelo babulala isitezi phezulu akaphumanga ngalelo langa okay engaphumanga nje wathuma intombazana ithi izonginika imali yanginika u300 wangilingana mfundisi ukuthi ngize ngizofika la eRandfontein oh yes inga 300 ngafika kodwa ke ngisendleleni bese ngifonela omunye umfundisi wala eRandfontein mfundisi uNkulunkulu ukhulume nami wathi angurentele la uhlala khona nguthengele nokudla ngizoqala nqa ukuba negrocer njengoba sikhuluma ngizoqala uba negrocer ngiqala uba nomuntu ongirentela lo muntu uzongirentela emgodini ongaka wesikwelete enginaso sengikweleta kakhulu kwa rent leyo buya ke ngeze ngempela sidibane naye anginike le mali ngithenge leyo grocer ngiqale ke ngiyonika umastand ukuthi hayi awubamba bambi la nakhe ngitholile noma stand at least umuntu olalelayo ngenhlanhla kwenye inyanga kwabangconywana kwakhona imadlana engconywana ngayokhokhela nalo engangimkoleta u5000 ngamnikeza u2000 ngathi akakabambe la ngisazabalaza ke uzobona kanti kuyapha angimtshela ukuthi inkinga yami yini yenza yonke lento le ngiyacabanga ukuthi naye waqala ukuhlangana nayo lento kuma podcast eseza ukuthi ibizwe inkosi kodwa ke sasike sixoxe indaba kaNkuluNkulu naye ngoba naye umzalwane lo muntu engimshoyo qhubekeke sengiqala ukubona umehluko manje khona umuntu osengirentela sekukhona indlela yokuphila ibizwe kwenye imvuselelo ngiyoshumayela kule mvuselelo engangiye kuyo abazalwane bangipha imali engango 500 yokugibela yava neyakunela ukugibela nje konke angibuyanga ngisho no2 rand mangifika la uma stand ukhile endlini yami ufake nethi yini isikele emkhiye ukuthi mangifaka ukhiye kungavuleki ulokhela ukuthi mangifika la ufuna imali yakhe fike ngimfonele ngitshela sengikhona athi hey impela ukuvula lapho ngizovula ngo2000 rand uphungule lesikweletu onaso siyanda ngokuthi sehle bese ngithi hayi kulungile ngizokulungisela ngilungisele ngempela i2000 leyo ngiyithole angivulele ngingene ke ngikwazi ukulala sithembisane ke noma stand ukuthi hayi ngizokhokha nje uzongibekezela ngizorenta bese la ekurenteni uyeke kodwa ukurenta bese kuthi le ngikweleda yona ngizolo ngiyihambisa yodwa ngikukhokhela eceleni hayi sihamba isikhathi ayikhokheke le mali le ingakhokheki le mali bese ngihlela imvuselelo ngithi ngizoba nemvuselelo khona elokushini ngimema abantu bezemvuselelo bese ngicela abantu abazongisiza sihlale nabo la endlini ngimchaze ethi mastende ngizozelwa abantu bazohlala la endlini athi awuphezwe ukuthi ungikweletu landa abanye abantu uzoqeda amanzi ami nogesi wami ngempela ngimchaze ethi ha ngiyacela mani labantu bazongisebenza ngeke ngishumayele ngingedwa ngidinga abantu abahlabelela ngishiya abashikeboard yonke lento le avumeke hayi bafike ngithi bahlala amasonto amabili wangitshela ukuthi ucela luthi lishawu lesihlanu labo bantu bengasekho egcekeni lomuzi wakhe ngiyamkweleta angikhokhile ngandisa nesikweletu nginjalo ngilanda nabantu ayike bahamba abantu babuyele emuva ngasalayo ngithe mina sengisele ngangisele nomunye umfana oyedwa wayethe uyathanda ukuhlala la endaweni akazi ukuhamba yini waseMaritzburg ngathi ngisele naye kwangena ucingo oluthi lapha endlini kushaya u4 o'clock ungasekho ngizokhiya lapha endlini njengoba ngizokhiya nje uzohluleka ukuthatha impahla zakho ngicela njengamanje uyikhiphe impahla zakho uyibeke estradini emgwaqweni wena loyo yimina loyo ngoba umuntu engikweleda kanje ngiyayibamba impahla kodwa mfundisi ngiyakuzwela empahleni thatha impahla zakho uyibeka ngaphandle komuzi ngangibanjeswa uye lo mfana siyoyibeka imbhede yonke into siyobeka emgwaqweni safike sabeka ke emgwaqweni angazi ngizoshona phi njengoba ngixoshiwe la kulomuzi inkosi yangisiza nje ngakhumbula omunye umndeni wakwaZuma ngayocelela lezi impahla ukuthi ngiyoyibeka khona ukuze igcinwe wasethi lo baba hayi nawe uzohlala la kuleli room okuzongena khona le impahla uzohlala kuze kufike isikhathi la ubona khona ukuthi bana imali ukhokhe kodwa kwamanje ngisazokunika nje ithuba ke uhlale mahala uzuyibona hayike ngingeneke ngihlale kulo muzi mase ngihlala khona ngifakaza ngoJesu wenza imangaliso angirentile ngiphakela ukudla khona
khuluma ngoJesu wenza imangaliso abangayiboni. Yeah. Ngithi uJesu wenza imangaliso. Futhi uyasindisa. Bayangitshela ke bona bayi12 apostoli ukuthi nali isonto right la se12 apostoli. Uyahlupheka ntanda uqoqwe yithi sikubekela ayikho into uJesu wakhe ayenza. Lezi imangaliso abayiboni inhlobo. Abayiboni inhlobo lezi imangaliso. Kanti yila uJesu khona ezoqala imangaliso sengivumile ukuthi Jesu ngifunda ukukulalela ngizokwenza izwi lakho noma abantu bayangizonda noma abantu bathini ayikho into engizoyenza ngizokwenza lento uNkulunkulu ayifunayo engizele. Lokuqale lapho kuhambo lwami ke nokuvuma intando kaNkulunkulu. Oh yes. Sengiphuma ke manje ngishumayele ekoleni ngishumayele etradi ngoba inkosi yathi angilivali itende ngingene etaladi netaladi. Abantu bazophenduka hayi emvuselelo. Oh yes. Kena ke italadi netaladi ke ngishumayela bazalwa ke abantu. Baqala ke bazalwa abantu ngaphila inkosi ingilekelela. Isibusiso engasithola kubaba uMadlala ngiyakhumbula ukuthi wakhuluma sengila eRandfontein ngangibuka enye clip ku YouTube ekhuluma ngokuthi yena ebizwe uNkulunkulu enquthu akakaze akhuthuza abantu imali ngokubathandazela. Oh yes. Mina ngiyentabeni ngaleso sikhathi njoba ngibuka le clip ngihamba endleleni ngiyothandaza ngizila ukudla ukuthi uNkulunkulu akaphaka akavusa izishosha. Uma izishosha zivuka ngizodla kahle mina. Oh, ngoba izishosha lezi zizokwazi ukunikela zikhomba ukuthi ziphilisiwe. Mayiphilisiwe mina ngizothola imali. Okay, ingqondweni yakho khona lokho. Yeah. Uma ngiyothandazela abanamadimoni emakhaya bazonikela. Mayiphuma lamadimoni bese mina ngithola ukudla, ngirent, ngikwazi ukuthenga nemoto. Yeah. Ngithola le clip ke mina ngibheke entabeni ngiyayilalela. Iphambana nalento engiyoyithandazela entabeni. Mangifika entabeni ngifike ngiphenduke uNkulunkulu Nkosi ngiyaxolisa. Ngoba kwakhulunywa ngeonchoko olatholwa uGehazi ngoba ayekade landelelo yamuntu ayethe unika umprofeti isipho umprofeti wasala uGehazi wahamba ngale wasithatha isipho waseba nochoko. Ngase ngithi inkosi uyongondla wena ngendlela yakho ungiphumelelise kodwa lokho sengiyakudela ukuba nemali ngiyakudela ukuba nezinto ngizomemezela nje ivangeli liclean. Yes. Lokho kuzila ngazila. Ngabuye emva kwalokho ngazomemezela ivangeli. Oh yes. Hayi bangifonela abantu. Abantu mabengifonela bacela usizo lokuthandazelwa ngabathandazela abantu. Bafuna ukunginika ke yona le mali kade ngiyifuna. Bayinqaba. Yeah. Nginqaba ke mfundisi anginalutho. Hayi ukuthi nginqaba kukhona into engiyethembile. Anginalutho. Bayinqaba. Ngiyayidinga. Kodwa ngiyinqabe. Okay. I-podcast le esikuyona namhlanje. Yes. Mina ngikaze ngibafonela abantu be-podcast ngithi abangibizi. Yebo. Mina nje ngangiyithandazela, ngihlalele ekhaya, la ngihlala khona, kwafika umfana neclip yomakoti wayenenkinga nomshado. Okwadinga ngikhulume ngalowo mshado lowo, ngisize lowo makoti loyo. Okwathi emva kwalokho ngase ngibizwa ke sengiya ku-podcast. Ngaqala lapho kuyothula ubufakazi bami. Inkosi njoba yayingitshelile ukuthi izonginika ugcobo likababa uNgidi lo baba uDuma lo baba uChiliza ngayo chaza ukuthi uNkulunkulu ngibize kanjani ngisindiswe kanjani ngitholakale kanjani kwaye lapho ngalelo langa ngathi ngilala ngangiphendula ama message mhlambe alinganiselwa ku 150 ku WhatsApp. Yafa lo phone yami ayikho namhlanje engangiphendula kwelo message ngoba yaquleka yagcina ingakwazi uku-accommodate wonke lama message ngoba ngangiphendula la kubuye lo phendula ukuthi ngihlalise echarging. uNkulunkulu kwaqala ukuvula iminyango yokuthi ngaziwe into engangayicelanga ukuthi ngazwa abantu kaze ngizocela ukuthi ngicela ukuthi ngifake kuma podcast kwaye lapho uNkulunkulu waqala bafona abantu. Ngiyakhumbula nje ukuthi abokuqala bangafonela bangitshela ukuthi fundisa idatha lefoni ngeke uliswele. Oh yes. Ngempela ngizange liswele idatha. Omunye wayethenga u60 rand, omunye athenga u150, omunye athenga u200. Ngine ndathana yedatha. Lokho nje kwama podcast ngase ngikubuka khona ke mina la ngithi hawu khona into enje kanti emhlabeni sengiyibukela ke nami ngaze ngayibona nanami. Sengivela ke kule podcast. Hawu sengivela kuma podcast. Ngathi ngisathi ngilalele lokho kwafona omunye umama nje ekhulile wathi mfundisi ngicela ukunikela inkosi yami uchazile ukuthi awuthandazela abantu bese uthatha imali. Mina ngidinga umthandazo ngifuna nje ukunikela. Wanginikelela ke ngemali engango 500.
Ngangiqala ukuba nemali esandleni eke ngiyiphatha ihlale nje ngirentile ngenze konke nginemadlana esandleni ngakhipha ishomi zami ke ngaphila ke. Olandela lapho ngamenywa kwelinye ibandla ngakwenza imvuselelo ka2 weeks ngaphiwa u5000. Ngangiqala ukuphatha imali ukuthi ngibe nemali esandleni ngake ngayigcina nje ngiyiphethe ngifuna ukuzwa ukuthi u5000 imali enjani ngoba sengihlupheke ngokwenene. Into nje kuthiwa imali mayifesandleni sami ngibona into enkulu 5000 futhi 5000 yebo kahlephula ke ngathumela nasekhaya baqala ke ekhaya ukubona ukuthi hawu kani lo muntu usaphila usithumelela nemali ngathumela imali. Kwaqala lapho uNkulunkulu wavula iminyango ngaphila ke ngibheka uNkulunkulu ngingabheke umuntu. Hayi emva kwalokho imali bingibiza. Hayi le abantu abathandazelwe. Eyokuqala nje ngiyakhumbula ukuthi ngathunyelelwa u4000 eQatar. Athunyelela imali ebuye eQatar from eQatar yeza la eSouth Africa lo mzalwane wathi bengibukele le podcast ngicela ukufa kuhamba vangeli ukuthi umntwana kaNkuluNkulu njobe uthi udele ngisho business lakho hamba noNkulunkulu ophilayo wafaka 4000. Emva kwalo 5000 ngafakelwa base Cape Town u2000 ngaqala ukuba nemali ingane yami bengakwazi ukuyithumelela imali. Ngizama business kodwa ngihlulela ngisho ukuthumelela ingane imali. Ngaqala ngathumela 1000 ekhaya thumelela ingane yaqala ukujabula nokuthi awukanti nginobaba. Ngaqala ngaphila. Elandela leyo ngathunyelela imali ngango20000 eyiyona ke yangenza ngasangana kakhulu. Ukuphatha imali enkulu kangaka ngithi ikhadi lami ngiliphethe ngiyolifaka ngifuna ukubona ukuthi isekhona ngempela yami ngempela bebengadlali ngami labazalwane kanti bangiphe ngempela ngikhiphe ngigrosa ngithenga into ezithize nginale njabulo nje ukuthi nginemali eningi 20000 imali engazange ngibe nayo. Phatha lo 20000 sadlula ke lapho abanye bazalwane banginikelela ngo12000 abanye banginikela ngayibona ke imali. Yaqala emva kwalokho uNkulunkulu wangipha impahla ngaqala ukuba namasudi ngaqala ukuba namabhuluku amahle ngaqala ukuba nempilo ngaqala ukuthi ngigross ekhaya ngithumela igrossa njalo inyanga nenyanga. Selokhu ke ngabamba leyo principle kuze kube namhlanje angiyisweli imali. Cha futhi awuyigijimisi imali yilokho engithanda kakhulu iyona engilandelayo ngibambele into babamadlala ngitshela yona and ngiyibonile imsebenzele yangisebenzela nami ngiyanikela ngakufunda ukuthi kuyanikelwa makukhona umuntu oswele ngina imali ngikhiphe. Ngamcela uNkulunkulu ukuthi nami ngiyafuna nje ukunikela ukuthi kube khona umuntu nje nami inkosi ethi mayibheka abantu abanikela nami ngibala ukuthi ngiyakwazi ukukhipha ngiphe ebantwini ngifaka imali nami. Hawu uyangilekelela inkosi kuze kube namhlanje. Leso sibusiso ngiphila ngaso. Namhlanje ngikule yakho ke podcast. Naye angaze ngifone ngithi ngifuna ukuzohlala la kulesi sihlalo. Cisha ama podcast esengibuya kuwa more than 5. Inkosi ngivulela nje iminyango ngifaka lapha ngifaka nasemaredweni sengibuya khona. Ngaka ngatshelwa umunye umfundisi ngibizwa ukhozi kwathiwa abantu abazobe bengilalele bawu 7.2 million. Ngaleyo Sunday engangizobe ngikhuluma ngayo. Wathi lo mfundisi kimi mfundisi usuke eGoli wena. Ubizwa mina ngihlala la emva kwesiteshi somsakazo kodwa angaze ngibizwe. Wathi wenzela ifavor uNkulunkulu ngangingazi ke nokuthi ifavor leyo ngoba angibonanga into esimangaliso ngokuyovela eredweni into engangazi nje ukuthi ngizobe ngilalelwa abantu ngethula ubufakazi ukuthi ngibone ukuthi isibusiso sikaNkulunkulu ngabona ngeinamba nami mase ngitshela ukuthiwa hey uyatrenda ngithi ukutrend ukwenze njani bangitshela ukuthi ubukelwe ulalelwe umhlaba wonke yilapho ke wafa khona ifoni yami. So receive ama messages sekuqhubekela ama message ke manje kanti nginala oqala yagula yafaka na yelandela le ifoni angizange ngiyithenge ngafonelwa nje incebo yathi izongithengela ifoni asihlangane edolobheni yongithengela ngempela ngafika esayiphethe ngabonga isibusiso ngayisebenzisa ngithe ngisasebenzisa leyo ngisathi angaqedi ngisayijabulele kwakungenenye emva kwalokho ngathi ngisathi ngisajabulele leyo ngangidlulisela ekhaya le kwakungenenye ngithe ngisathi ngiyahamba ngeCape Town noShumela ngafika ngathengela iSamsung khona ngangidlulisa nje ngiyawaphusha hamba ifoni emva kwefoni akekho nangana ifoni ekhaya kithi endlini
Oh yeah. Ngishisa lokwazi sami siphatha ifoni lokuchofozwa lokho angakwazi ukuchofoza naye sengamnika kona yebo sibusiso nje sikaNkuluNkulu ngisho ukuthi ke kusukela lapho ngambona uNkuluNkulu kuze kube namhlanje yes kuningi engakubala ngenzele kona ngachaza ukuthi ngafika ngilala esipontshini nginombheda ngukhuthuzanga umuntu ngine microwave endlini ngine fridge nginamabhodwe ngine stove kuyathuthuka nje ngizobona kusasa ngiwasha ngomshini ukukuningi ngiyangena nje kuyangilandela akukhe ngake ngakufuna kumuntu nothi nje hey ngaphela imali yami ngikhokhelana nale fridge lalomuntu noma nomshini okwashawa lo muntu ngibusiselwe nje uNkulunkulu siyangilandela futhi enye into engisize kakhulu ukuvala umlomo uma ngihlangana nezimpi angena umuntu okhulumayo ngivamisa ukuthula nala impi efika khona nje ngiyathula ngibuka uNkulunkulu yes hayi ubufakazi bakho so far ngithola nje ubizo ukuthi ubizo lukhoste kangakanani especially the time usaphambana nalo usajabula makuthiwa yiki into ekuthiwa ubizo kodwa wena yayikuhluphekisa ekuthola nje ubizo nokuthi uma usulivumile ke manje lo bizo ke manje usulandela lona wenza umsebenzi kaNkuluNkulu izinto zakulandela ungikhumbuza le ncwadi le kaMatthew chapter 6 verse 33 mayithi funani eqala umbuso kaNkuluNkulu nokulunga besithi konke kuza kunilandela wena uyiproof yezinto ezikulandelayo awuzange ulandele izinto njengokulandela imali angiyithanda kakhulu ke le ndaba le ukhulume futhi ngokunikela mhlawumbe ukubaluleka kokunikela uyabona ke la ekunikeleni iprinciple kaNkuluNkulu leyo yokubusisa hayi yokuvutha emoyeni ungavutha nje uhlupheka uyakwazi ukuvutha uhlupheka uvutha uzukhala impela uginqeke phansi kodwa uhlupheka iprinciple yakhona ukunikela imiso uNkulunkulu ishumi iminikelo yesihle ivela kuNkulunkulu iyona la usuke khona ukhipha inhliziyo yakho mawenzela umuntu noma unikela bathi abanye ukunikela into ze Old Testament thina sisanikile hayi siyanikela ngoba thina uma ulifunda kahle iBhayibheli siyibandle likwi Old Testament asikho ebandle eTestamentini elisha la eTestamentini elisha siphelelisa ibandle laqala kwi Old Testament ngoba uIsrayeli wayemfuziselo webandle lizoba njalo maselifikile so izinto ezanikwa okhokho phela yiko kuthi uAbraham ukhokho wethu uAbraham lesikhuluma ngayo kwi-Old Testament kodwa uthola encwadini yamaHebheru kuthiwa ukhokho wethu ngenxa yokukholwa so izinto abazenza noJakobe noNowa yilezi ezethu ezenziwa ngisho nayindodana yakhe uJosepha nabo bonke ziyisimiso sikaNkuluNkulu ayishintshe leyo principle mina ngiyibonile iyasebenza ivimba ukudla kungapheli ekhaya mina ngikudla ukudla lokushuwa abantu lokunqamla amaphisi abe mancanyana ngoba uthi uyonga ngihlala ngedwa mina endlini kodwa ibhodi engipheka ngalo lingaka bayazi abazalwana abafika endlini yami kukhishwa inyama ngibaphakele badle ngibuye ngithumele ngekhadi ngithi mina hambani othenga enye braai pack futhi sidle inyama inyama ibiza inyama kwami irice libiza irice masidla idombolo sidla idombolo angikupheki ukudla okungangama ongaka ngebhodi encane pheka ukudla okudliwa abantu iyaphela mfundisi imali ngeke ngiyibone awu ngithi awu iphelile nginikele ngayo khumbula nje kwenye indawo ngafika nganikelela elinye ikhehla ngo100 umntwana nje kaNkuluNkulu kase ngihamba nomunye umntwana ngiyomthengela edrobheni manje ngithi mina ayi imali yokugibela ayisekho sengithi ake ngicheke accountini ukuthi akusalanga ngisho noma u10 rand noma u20 ngithi chofo awuma ngithi sekungena u400 ngiqeda kunikela sakibela ngayo le mali sayidolobheni ngimthengele ngayo yonke into imfowethu ngifuna ukuthengela ube necathulo nginikele uma sengibuyela ngithi ngibuyela lapha endlini abazalwane khona abangifonele lapha abacela iaccount sengikhohlwe nokukhohlwa indaba yabo bangibusise ngo7000 lento yokukhipha isibusise kungeniseni ngisho impahla lezo angizazi mina idayisa kusiphi ito ngiyayigqoka kuphela mina engiyenza umsebenzi wami ukuyigqoka ngiyoshumayela ivangeli ngoba umsebenzi wazo ezokuthi ngigqoke ngiyomemeza angizazi izitolo zazo
lo wangibiza uyayilanda angikaze ngimemeze umuntu ngithi ngicela lesudi yakho ungiphe yona mayingasakuneli noma ubongithathele eGazi lutho asikho isicathulo ngasigqoki segama wonke amagama aqhokwa abantu amagama ngiyawagqoka nami kodwa kukho la ngene khona inkosi yenza nje ukuthi ngenza izwi lona lenze lokho inkosi ekushilo so nami ngiyanikela ngiyakhipha mase kufikile umuntu awu lamasudi awu 10 phela yodwa kumele idlule uma ngithi ngiyabala nje ngithi ase u12 ayingeke ufuna amathatha ahambe akuvela abanikazi bawo adlule ngithi ngiyabala amasheda aseza ku7 kumele kuhamba amabili nami ngadlulisela kwabanye ngithi ngiyabheka icathulo ngeke ngaba namateko nje afika ku9 amateko hayi akekho umuntu ogqoka amateka u9 ngizosala nawo 3 ngizosala nawo 3 wonke lamanye aphuma ahamba angena indawo ngengaba inkonzo yokupha necathulo uma ngiqeda ukwenza kubizwa okunye useke ngicela komunye umzalwane ukuthi bathi kubo hey umfundisi wakho uthwele wena kathi nawe ngifuna uthwale njengami ubani abathi uthwele uwe yimina so batshela umzalwane wami ukuthi wena nje ulandela umfundisi uthwela ubona izinto ezenzeka kuye awusizwe izinto ayisho lo mfundisi uthwala lokho nawe ngifuna ukukuthwalisa le ndlela engithwele ngayo uzothwala ngayo ngiyamfundisa ngiyamtshela kuyanikelwa kuyathandazwa kuphilwa impilo eclean uzowubona lo muthi lo uzosebenza yiwo nje awukho umuntu uthwala okuhle lokho ngibusiseke ngisho emndenini wami emndenini hoyi ngibusisekile wawungitshelile umndeni ukuthi uba ngithatha le vangeli eliphika idlozi ngizohlupheka yimo busisekile kulo yamndeni ngenxa yaleli ivangeli futhi lesi sipho sikaNkulunkulu ukuthi ngiyoshumayela ivangeli ngibusiseke yimo buyisela izinto ezinhle ekhaya uyozwa uNkulunkulu engenzele so ke nje ngihamba ngaleyo ndlela yes mhlambe kancane nje kule party le ma ukhuluma nje ngekhaya ukuthi wawabatshela ukuthi mina sengiyasindiswa or sengisindisiwe that part nje ukuthi babethini babegxeka babencoma babethini nje sengenzela someone mhlawumbe uyasizwa nje ngoba sikhuluma nje uyasho ukuthi ingathi indaba yensindiso iyona kodwa manje ekhaya kithi sikhonza amadlozi ngizobathini ekhaya ngenhlanhla makuzodabeni lwedlozi asikaze mina selidiscuss nabo ngoba angikaze ngilibone idlozi le wrong angikaze ngilibone le right kodwa iquestion enganginayo kimi ukuthi ngihlalelene ejele 9 years uma idlozi likhona uma idlozi likwazi ukwenza izinto alengikhiphanga ngani uma mina ngizobonga angikwazi ukubonga u9 years edlozini ngibonga u9 years obuhlungu mina kusebuhlungu namhlanje ukuhlala ejele ukuthi ngiyakwazi ukuhlala ejele ukuthi kunjani angikwazi mina ukubonga idlozi ukuthi ngiphumile belingekho ejele uJesu ngimbonile ngisejele that is why ngikwazi ukumbonga ngoba izinto angenzele zona sengichaze kaningi ngazi indlela angiprotecte ngayo ejele azange mina idlozi lengiprotect uma sengibuyile kufanele ngibonge idlozi abatshela ngeke ngilibonge mina ngibonga ukuthi lingigqilazile ladla imali yami azange lingisize ngalokho then bese kuza la odabeni lokuthi idlozi mase ngikhola insindiso injani mina ngathola ukuthi emndeni wami wonke uyibona njengento ebhedayo uyibona njengento ezohluphekisa abantu behlupheka bona sasinganalo thina ekhaya mina ngibuye ejele sihambe sihlala emzini yabantu singenalo ikhaya lithengwe yimi ekhaya yimo othenga ikhaya nakhona manje ngoba usuhamba ngobizo likaNkulunkulu manje mfundisi ikhaya esinala loqedile u2 years noma u3 years sinalo ola ngobe sihambe sihlala emzini yabantu sintanta kungekho la singahlalanga khona sihlale endlini zabantu sinekhaya manje ngoJesu lengimshoyo sinekhaya ngalo mnikele ngufundile isibusiso sawo sinekhaya ukhona ikhaya manje ke mabekhuluma ngedlozi ngivane ngibatshele ngithi valani la nidla imali kaJesu nina nehlala endlini kaJesu nina ngiyekeni ngedlozi lahluleka unitholela indlu lihluleka ukunondla nina amabhadi ninalo mina nginesibusiso nalo Jesu wami baze nabo badla kuso
lesibusiso sika Jesu wami Oh, yes. ngizoshada ngalesi sibusiso sika Jesu wami njoba ngishumayela nje ngilobolile mfundisi Yes. ngilobole ngingakhuthuzanga umuntu Yeah. ngilobole ngingakhuthulezanga umuntu uma kodwa engizomshada inkosi ingiqinisekisile ukuthi izobeka isandla kulomshado izoba khona izokwenza konke njoba mina ngibhekele ngimemezela ivangeli yona ilungisa umshado ngapha ngemuva so anginamahloni ngalo ukuthi njengoba ngikhuluma ngalo nje impela indlame ufakazi noma imlandela uJesu noma ingamlandelanga kodwa iufakazi hayi mina ngiphuma emndenini orish laba abasondele nomndeni kaMawami oh yes abebethi makhulunywa ngensindi sibahleke baze balale phansi kodwa namhlanje bayazi ukuthi asicela ilutho thina kubona besinxiba siyocela kubona baze bamtshela uMawami ukuthi akenze lento efunwa yibona ukuze kuzoba right kodwa ngimbonile uJesu ekwenza lokho elamula ekhipha usize ekhipha yonke into anginamabhadi mina yiko ngiyangitshela laba bathi bazokhishwa befundisa abathiza amabhadi ibhadi liphuma mhla wenza intando kaNkuluNkulu liphumile ngalelo langa inokuthula yazi ngibona ngathi uNkulunkulu befuna sikhulume ngalinda ngendaba yobizo today yes uthe uma usayiqala wakwahlangana nanaba labazalwane laba bathi ayikho into ekuthiwa ubizo and wena uthi khona ake singene kuwe nje alright yini ubizo ngokwakho what happened kuwe kuze ngithola ubizo yes khona nabo mabehlangana nale message today bezokwazi ukunderstand ukuthi lukhona ubizo angiqale kuphendukeni okungcono ukuze kube lula ukuthi ubizo lifika kanjani yes ngamukela uJesu ngakholwa uma ngiqeda ukukholwa ngacela uJesu angilekelele ukuphila impilo efunwa uNkulunkulu oh yes ngayiphilela leyo mpilo ke bengiyiphilela leyo mpilo kakhulu ejele abantu abangaziyo amaphoyisa angibonayo nezibosho ezingaziyo bengiyifakazela njengoJesu ngiyishumayelela ukuthi ngisizo uJesu sengiyakholwa ivangeli lokuphila hayi ngoba ngibiziwe uwamukela uJesu usejele right so nokuqala lokushumayela ngishumayela ejele hayi ngoba ngizobizo cha ngishumayela njengomzalwane yes kwahamba kwafika isikhathi la inkosi khona isikhuluma ukuthi ngizoshumayela ejele laseNcome ngangingazi ejele laseNcome ukuthi ngizoya kanjani kwadinga kushiya ijele esasikulo ukuze sikhishwe kuleli jele sithunyelwe kwamanye amajele ngicela ukukuphazamisa nje useselapho mawuthi inkosi ikhuluma some people will question alright angikhuluma like njengoba sikhuluma nje kanje noma ngayiphi ukuthi kwenzakalani mina lapho ngabona umbono ngabona isakhiwo sejele esinothayelo blue phezulu alright sisakhiwe ngefirst break okay so mangibona lesi sakhilo ngabona ukuthi ijele kodwa angilazi lejele ukuthi likuphi so ke ekulindeleni kwami ukuthi ngizoya kulelo jele ngangingazi ukuthi ngizofika kanjani kwasekukhulunywa ngoIsaiah 61 kwathiwa wathi lo muntu kimi ngikuthuma kubathunjwa abathunjiwe njengawe uzwe ivoice njengoba sikhuluma izwe ivoice ekhulumayo ngivuke ngilifunde leli izwi leli pho kuleli jele ngizofika kanjani anginayo indlela ngizofika kanjani bese kushalele sikulo uma kushaleli basitransfer basesemajele ahlukahlukene mina ngase ngiya kulo leli ngesikhathi sisondele eNcome ngizwe umuntu omemezala lana ke kwasekusemini ememezala evening lezinto eziround dawo phezulu ethi siphiwe engibiza ngegama lami ethi siphiwe ngifuna umemezela ivangeli kuleli ijele ngathi mangilunguza evenini impopola ngithi ngathola ukuthi yileli ijele engangilibona ebusuku ngempela makusifika uNkulunkulu wayenza indlela yalula yokuthi bangemukele nokuthi ngikhona ukuqala ukushumayela ngaqala kanjalo ukushumayela kulelo jele ngangithandaza ke ngithandazela izinto engizoyishumayela ngoba ngangazi ushumayela ngithini kodwa inkosi inginikeza ukuthi ebantwini ngithini alright ngempela ke ngaqala ngashumayela laqala kubizo ke ukungihlasela lapho ngiyakhumbula ukuthi okokuqala nje ngangaphupha inyoka ezazi ngasuka mhlambe wangihamba u10 km ngendlela ezaziningi ngakhona zigcwele yonke indawo lezi inyoka ngihlofoza ngihamba phakathi kwazo ngaphupha cishe kwazi kwaphela amasonto mhlambe amathathu ngithi amademoni angihlasele njengoba sengikholwa inyoka ezingaka ayike indlule leyo nto bese ngelinye ilanga
ngibone kufika umuntu kimi oye ubhuti nje ugqoke kahle nje lo bhuti ugqoke i-shirt elibrown nebhluku elibrown namateku uthi ngithandani ngimtshele lo bhuti ngithi mina ephusheni ngithanda ukuba umuntu osomabhizinisi. Okay. Futhi njengoba ngusomabhizinisi ngifuna nje ibhizinisi elincane nje lokuthi ngondle umndeni, ngikwazi ukuba nesikhathi sokukhonza uNkulunkulu, ngibe nesikhathi abantu abami, ngijabulise inkosikazi yami, ngifuna nje leso sikhathi esinjalo, ngikhonza uNkulunkulu kuphela. Angifuni into enkulu. Abese ethi lo muntu, "Ey, uzolithola le business, kodwa akuyona into obizelwe yona." Okay. Ngimbone ephuma ngegate engathi sisekhaya ahambe lo muntu, ngisale. Yeah. Emva kwalokho iqaleke le ndaba yokuthi kube nomuntu oxoxa nami noma ngihleli angikhombisa izwi. Kwesinye isikhathi ngibone lapha kuJeremiah emayibizo uNkulunkulu ethi ngokuba wangazi ngiseseswini kumami kodwa ngiyaliqalekisa usuku engazalwa la ngifisa ukube ngikhona ngoba lento ivalele emathanjeni iyangihlupha. Mangifunda leli izwi ngiyithole sengikhala. Ngingazi ukuthi kwenze njani, ngidliwa yini. Yayi ngidla ke ngendlela ehlukahlukene ngisasejele, ngiyizibeke ngithi hayi kusho ukuthi nje uNkulunkulu ngicindezela ukuthi ngibashumayeze kahle labantu, ngibe nobungcwele. Yes. Uma sengiphumile ke ejele, ingilandele sengisekhaya. Yes. Ngisekhaya kokuqala into eyenzeka ngaqale ngabona umuntu ezoxoxa nami ethi lo muntu kimi amasonto azovalwa wonke amasonto, kodwa mina esho mina ethi wena Siphiwe uzobushumayela mase kuvalwa amasonto. Oh, okay. Umfundisi wami wayewumama, ngivuke ngiyomtshela, "Ey ma, uNkulunkulu ngikhombisa enye into emboneni engayazi ukuthi amasonto azovalwa." Sayihleka sobabili. Hawu, kodwa nje athi nje baba, kodwa ngempela into enjalo ngenzeka kanjani? Uyabona amasonto maningi kanjani? Angavalwa nini? Ngathi angazi, wathi la izakheni, ngathi naye emhlabeni wonke ukuthi amasonto azovalwa. Hayi kwa ukuthi ayihlangani lento engiyishoyo. Azovalwa bese mina ngiyashumayela. Angiprepare lo muntu aphinda angitshela ukuthi angithola umbhobho, ngizoshumayela ngombhobho njengoba amasonto ezovalwa. 2019 lowo. Sikamanqale ku2020. Uma sifika ku2020 ayigcizelele ke lento yokuthi ngizoshumayela, abesethi angithola umbhobho ngihlale ngiready ngawo. Uma ngisathi ngiready ngombhobho, kufika umuntu endlini ekseni ngilele, cishe kwakuyikhathi zabo 4 ekseni 4-5 lapho. Ngibona umuntu emila eduze kwami, ngilele phansi ngangizila ukudla nalapho. Yes. Uma ngiphaphama lo muntu uyangibiza ngegama, mangibheka ubhuti, hayi lo bhuti ongibiza ngibuyele manje ngilala. Abuya ngibize ngegama, ngibize ngivuka, athi vuka ugqoke. Ngivuka ngigqoka. Hayi lo yawengazi nasi isimo sengelosi, waye umuntu ojwayelekile. Wasethi angivuka ngigqoke, kukhona la engifuna siye khona, afuna siye khona ayongikhombisa, ngangaphuphi ngangibhekile. Gqoke sivume sihambe. Ilokishi lakithi linomgwaqo ohamba ngaphandle kwelokishi ongakwenza ulidrye lonke ngaphandle. Wangifaka kulo mgwaqo lo muntu sahamba, kodwa la endleleni ngangingasamboni, ngangimuzwa ukuthi ukhona. Sahambe naye, wayekhuluma ke la endleleni, wangitshela epolice station ukuthi uzoqala la ukushumayela. Sathi sife kwenye indawo wangitshela wathi uzoshumayela la. Indawo esagcina kuyo kwakukwa-BB, kwakukwa-DD. Kwase-DD la afika athi khona la uzogcina khona ukushumayela, waseyahamba. Okay. Ngangifana nomuntu, uyabona umuntu ovuka ebuthongweni, ngathi ngiyaphaphama. Ngabona ayibo angiphuphi. Ngikwa-DD, ngise-DD la ngikhona. Kwadinga ngeenyawo ngibuyele ekhaya, kukude ekhaya mangibuyele emumva manje. Ngisuka lade sinalo muntu khona ethe ngiyogcina lamhla ngicina ukushumayela. Waqeda wahamba lo muntu ayithulela. Ngangiclinti igceke lami ebaleni, ngizwe umuntu ethi ngo7 ntambama angobukela indaba, lo muntu wayekhuluma nami. Ngibukela indaba. Hayibo, indaba ngizoyibukela ukuthi kwenzekeni. Wathi kunomlayezo obalekile intambama. Bese kudlula omunye umakhelwane, amemeza umakhelwane ongale kwami. Athi hayibo, ninjani makhelwane? Athi lo siyaphila. Bese ethi hayibo, kuthiwa sobuka indaba njalo ngo6 ntambama, ngo7 ntambama. Bese iyafakazeleka le ndaba ebishiwo kumina la ukuthi angobuka indaba ngo7. Ilanga lelo umongameli ezovala ngalizwe. Wathi nje nayeqeda ukukhuluma evalizwe, wakhuluma lo muntu kimi wathi kusasa thatha umbhobho uyaqala ukushumayela. Wathi
ngo2 ube sentabeni ubuthandaza kunentaba eduze kwala ngihlala khona ngo2 ubuthandaza ngo4 ubusula ushumayela khona futhi order nginika yona wathi ngigeze ekseni okay wathi ngingavuki njengomuntu nje entabeni oyothandaza ngigeze ngibe clean bese ngiyaqoka kahle ngiswenke njengomuntu oyoshumayela bese ngiphatha umbhobho ngiyentabeni ngithandaze ngizothi mase ngisentabeni angitshela ngishoniphi yes kwase kuthi mangidilika ke entabeni ngiye lapha eshonga khona wayelandela kulezi indawo engangikhonjiswe yiloya muntu oh yes ngempela ngaqala kanjalo ke ngihamba ke ngimemeza wayenginikeza uJeremiah 7 wathi ngiyobatshela abantu ukuthi iCovid ayibuyi kuSathane ibuya kuNkulunkulu isizathu abantu bamhlubukile uNkulunkulu into abayenza ebandleni bahlukumeza izintandane abafelokazi ihambi balanda izinto zikaBhali bayilethe ebandleni ngalokho uNkulunkulu akathokozile ngathi mangilifunda ngalithola linjalo ngempela lelizwe uma ngimemeza akaze ngishumayele enye intshumayelo ongafakazi wangizwa ngangishumayela leyo ntshumayelo kuphela ukuthi uthe uNkulunkulu angizonitshela ukuthi isizathu sokuthi kube nje yini ibandle lenze lokho yena uthuthile ebandleni so ke kwaba yilolo hambo linjalo ke ngashumayela sekuya emaphethelweni yes ngelilanga ngathi ngilele kwafika umuntu kimi lo muntu wayegqokisa kumfundisi wamaloma wafika lo muntu wabeka idrum nje wasethi abeka isibhamu phezulu wasethi angidubula umuntu ngadubula lo muntu wamdubula ngohlamvu lamshaya waba amaphisi njengeMin Smith uma sengimdubulile lo muntu lo waphindwa wabeka wesibili wathi naye ngimdubule uma ngiphaphama u2 o'clock ekseni hawu ngithi na ngihlaselwa imimoya ngivuke ngithandaze ngibiza igama lika Jesu ngithandaze imimoya ngibuyele ngilala mangilala angazi wathatha libuyele iphupho uma libuya lo mfundisi lo ngendlela agqoke ngayo ngithi ngizama ukuphakamisa intamo ngifuna ukumbuka ebusweni akavumi ngimbone ebusweni kodwa la indlela agqoke ngayo ugqoke ingubo emnyama ngaphansi wasefaka ingubo emhlophe phezulu ende la inzansi emachopheni ayamenyezela la moya ibuka ukuthi nala engalweni zakhe yes abesethi lo muntu usibonile isibhamu enginikeze sona ngithi mina ngisibonile isibhamu kodwa mina ngisiphathi isibhamu ngumntwana kaNkuluNkulu abese ngiphendula akathi hayi akusona isibhamu lesi ugcobo lolu athi kimi ugcobo lo baba ungidi lo baba uBhengu lo baba uChiliza lo baba uDuma ngithi mina wobani lapho sekudinga ngichazele kwangangichazela yimina ke ngase ngihamba ngifuna ukwenza iresearch ukuthi wobani yes emva kwalokho sengitholile ukuthi wobani ngaye entabeni ngathi na hawu kaNkulunkulu ngihlezi bethu abantu ulungile ngiyaqala ukuzwa ukuthi iqinisa awukazi uzibe nalo angeke ubize umuntu ophuma ejele ngeke ubize umuntu ongalungile ngeke ubize umuntu one-criminal record ngeke nje ungibize mina ngeke nje makuthiwa ubiza abantu ngeke nje mina uzongithume mina ngibuyele ekhaya ke ngiyolala kuthi ngelinye ilanga ngithi ngiyeza la entabeni ngifika la entabeni ngithi ngizothandaza ngangazi kuzothandaza umthandazo ngangizomtshela uNkulunkulu ukuthi ngizomsiza mina ngizomfunisa lo muntu amfunayo kuyoshumayela hayi mina okay uma ngifika lapha entabeni ngafika ngaguqa ngabeka izandla etsheni ngathi ngibeka izandla etsheni lakhuluma lelo tshelelo ilelo tshe elathi kimi izwe laphuma phakathi etsheni lathi ngizokugibela njengemoto ngiye la ngifuna ukuya khona ngawe ngibuye ngikupake la ngifuna ukupaka khona uzokwenza lento engiyishoyo ngawa ngishayeka ngezinqe emuva ngoba ngangakaze ngizwe kune voice ephuma etsheni kodwa ngayizwe entabeni ngalelo langa ngabuyela ekhaya ngathandazile ngathi ngithandaza inkosi ngayitshela ukuthi ngicela ukuthenga indlu ngiyitholile yes inkosi yangitshela ukuthi ngeke ngihlale la fune ngeRandfontein into eyenzeka kule ndlu yadayiswa ngephakathi ngambuza ukuthi umuntu uyidayisa kanjani indlu ngiyithenga wathi uyena othi abayithayisa indlu ngoba angilalela ngifuna ukuya la esho khona lo muntu ekhuluma nami ephusheni wathi angilaleli isizathu sokuthi kudayiswa indlu engihlala kuyona ukuze ngizohamba ngize la then ke ngeza kanjalo uma sengila ngambuza uNkulunkulu ngisemthandazweni entabeni ngangilele entabeni ngathi inkosi ngizokwenzani wangikhombisa ilokishi lasemhlakeni wathi uyalibona lela lokishi umuntu wayengikhomba ngilele phansi wathi uyalibona lela lokishi leli ngifuna uyongakhela ialtari khona ngathi mina emhlakeni kunamasonto asindisiwe maningi sengwabonile ngihlangene nabefundisi baningi kabo wathi ngisho ialtari anginalo wasethi hamba uye emabandleni uyobona ukuthi isizathu sokuthi anginalo ialtari yini
ibandla lokuqala engalivakashela iAssembly. Yeah. Ngafika eAssembly kwakunomama wayeprofeta ngalelo langa emi nje ngeenyawo kwathi ngiqeda uhlatshelwa waseyakhuluma wathi ngikhona sengikhona ngiphakathi kwenu wathi angizange ngisho lento eshiwo lo mama. Mina ngathi umuntu wesifazane mayeprofeta uyamboza ekhanda. Lona uyambona uphambana nezwi lama kambozile. Into yokuqala le engayithola ngaphuma imponzi ingaphelanga. Elesibili ngaye gospel. Ngafika egospel kudanswa. Wangitshela wathi laba abantu nje babona bedansa mabeqeda bayalala. Ngeke balizwe izwi lami. Uma sebeqeda ukudansa basuke sebekhathele. Ngahamba ngaya kwelinye kwathiwa iChurch of Christ wathi nalabo bayalwa laba bayabanga. Uyayibona ke into engifuna ukuthi uzongenzela yona njengoba ngithi ngifuna ialtar banenkinga. Ngaya kulabo ekuthiwa ama ministry ngayokhonza nabo. Ngafica kubizwa imali ibizwa ngamagama 5,000, 4,000, 3,000. Wathi yonke lento yenziwa la mina ngihlangene nayo. Wena ngifuna umisa ialtar la abantu abangenalutho bezoyokhonza khona kulelo altar. Uma umisa lelo altar ngiyoba lapho. Ngaqala ukushumayela ke nami ngingazi ukuthi kusho ukuthi ngizokwenza isonto elingcono yini. Namhlanje angazi ngenzani kodwa akekho umuntu engeke ngamkhuthuza imali ngathi ifuna uNkulunkulu. Banikela ngesihle, ngibafundisa izwi ukuthi kuyanikelwa makunikela uma ungayizweli akumele unikele. Ngoba lemnikelo yakho kumele ilethi isibusisi ingalethi isiqalekiso. Ikhululekile. Ngifuna ukuya kulela sonto engithi ngalibona. Ngafona lo munye umzalwane egulelwa ingane efuna ngiyithandazele ebusuku ngayithandazela kwaphela iAirtime. Ngase ngivuka ngegarage kwaku12 ngisakhumbula ku12 ebusuku. Ngavuka ngaye egarage ngiyothenga iAirtime. Ngesikhathi ngiyothenga iAirtime into eyenzeka lapha endleleni ngadlula eduze kwaleli sonto ngalibona. Umangcwele wathi nje buka lapha ngalibuka lihle mfundisi namanje likhona lesonto eRandfontein lihle linamafasitela aluminium nasemnyango lihle bakhipha imali abazalwa nenhle lakhiwa kase ngithi awucha lihle isonto labaza ngadlula ngaye egarage ngabuya ngawulana kwaphela izinsuku noma ngithi akuphela amasonto ngoba ngisalawazi kahle usuku kodwa ngalelo langa ngangizodlula emini ke ngiya eRandfontein ngeenyawo uma ngizodlula kuleli sonto lelo athi uma ingcwela ngilibuke mangithi hawu amawindi awasekho kuleli sonto njengoba ngasekho amawindi bafaka izitini la bavala ngezitini bese enhlizweni yami ngithi ukwaze kwabhlungu buka abantwana baNkulunkulu bahlukunyezwa amaphara kusuthi yiwo la wakhipha amawindi kwase kuvalwa ngezitini wangiphendula kumoya ngcwele wathi cha akukoni ukuthi kwangena amaphara mina ngathutha la angisahlali la uma mina ngingasekho kungena noma ubani ngangizwe iphimbela likhuluma la endlebeni zami wathi uma mina ngithuthile kungena noma ubani wathi nalana ke kwathutha mina kodwa uma mina ngikhona akungeni umuntu wathi nawe mawenzele izinto ezenziwa yilabantu nakuye ngizothutha kwadinga ngiye ngiyoyibonela ukuthi kwenziwani Fundisi lapha ngafica osisi begqoka amabhluku enkonzweni ngafica abantu beyikizela ngamacici beruja imlomo inzipho zingaka bedumisa bethandaza ngezilimu wathi yona into yangithuthisa le angihlangene nalento ngalelo langa ke ngazi ukuthi noma abantu bebangumsindo uma uNkulunkulu engasekho akekho kulaba bangama Church of Christ ngeke ngahlala emzini yabo ngababona wathi laba banikele buka isiqalekisa abanaso emzini yabo bahlupheka besebenza ngenxa yokunikela abatshela ukuthi bangakwenzi bayakhuthuzwa bangitshela leyo nto leyo ngamunyuka ke phakathi kwabo ngaphuma sengisho ukuthi ngiphendule indaba yobizwa ukuthi siyaxoxa noNkulunkulu recently nje akabi nesikhathi eside umlayeze engitshela ukuthi angizokhuza abantu mina ngisho kubantu mina bengishumayela intshumayelo ejabulisa abantu bangincome bathi ngicotshwe uNkulunkulu kodwa ngathi nje ngivuke ekseni ngemthandazweni kaFonge entabeni ngavula igate ngaphuma mina ngivamisa ukuzimhlabelele ehlukahlukene la kimi imhlabelelo ngizwe uqala uhlatshelelwa la kimi ekseni uhlatshelelo ongakawusho nangomlomo ngiwuza ukuthi ngiyadumisa bese ngiphimisela ngomlomo makuphela lo mhlabelelo bese yaqala lo muntu kimi athi igama lakho lisalotshiwe encwadini yokuphila ngithi mina angazi abesethi kimi ngisho ngoba ngakuthuma la eRandfontein
ngathi wozongikhuzela emabandleni wena ungikhuze emabandleni ushinto ethandwa uwe kubantu wasethi umuntu othi akusibo bonke abayobona abayongena embusweni kaBaba yilaba benza intando wathi baningi abathi inkosi abangayikubona umbuso wathi wena ngomunye wabo ngakuthuma la eRandfontein ngathi ngikhuzele emabandleni wena ukhuzi awulimisi ialtar wenza into efunwa uwe uyayishumayelela intshumayelo zakho ngaxolisa idistance yokuya entabeni yothandaza i1.5 kilometers mangaphosisi ngathandaza ngaze ngawufika entabeni ngixolisa ukuthi angayenzi into uNkulunkulu ayishilo sathi masiqeda ngehlambuluka kubazalwane entabeni ngabatshela ngithandaza nakuthi uNkulunkulu uthe ngami sengibuyele emuva ke ngiyothatha ispeaker njengamanje ngiyosho lento athe angisho lapho ke kwadinga amabandla ngiwabize ngamagama ngithi assembly uNkulunkulu uthe ifaith mission uthe ifull gospel uthe namaqhiphe engwenzayo ngiwathumela emabandleni ngangidlulisa njengoba uNkulunkulu eshilo kimi kuze ke kube namhlanje ngishumayela lento ayishilo lene ngiyithanda nejabulisa abantu ngayiyeka anginaso isikhathi eside mfundisi nginenyanga ngiqala ukwenza lento uNkulunkulu ayishilo nginenyanga eyodwa anginawo unyaka nginenyanga ngoba uthe ngikhulumile sengikwenze konke ngaduma nabantu bayangincoma wathi angayisho kodwa into athi angizoyisho ngiyafana nomuntu oyolahla igama lami elingekho encwadini yokuphila kwadinga ngibuyisane ke noNkulunkulu ngalolo daba lolo salungisa ke ekhambeni kwethu uphendula leyo bizo hayi cha futhi uyiphendule kahle kamnandi inkinga nje ephoxa isikhathi angithi manje le machine yethu lesi recorda ngayo na ihamba isilimit ithi manje hey ayisekumele nime ningasaqhubeka otherwise nogcina ningapostanga yonke into but nje lokho osukushareile today inkonzo iphelele ngiyathemba nje ukuthi whoever obhekile obukelayo uyosizakala kakhulu nami ngiyimi nje ngiyasizakala njengoba ngilalele nje sungishumayeze futhi ngisazophinde ngishumayele mase ngiyibukela nami but siyabonga kakhulu bamntanda kakhulu uNkulunkulu ngathi angaqhubeka nje akwandisele futhi alokho ekusebenzisa kakhulu sithinte nje indaba yobizo today singene kakhulu la yobizweni sathi fahla nasebufakazini sigcine ngayo ngoba ngithe mangiqala ngathi khona lobu bufakazi ngiyajabulela nje ukuthi uphinde wavala ngabo ubulethile lobu bufakazi lobo so I know for today ake siyibambe la siyabonga asithi uNkulunkulu uma ngabe vuma ngoba konke kuyintando yakhe kusenkosini kusenkosini uyena futhi oyosithatha from here siqhubeke sephambili hayi ke sibonge nje sibuke kakhulu mhlawumbe ukuvalelisa kubabukeli last words whatever nje khona ngaphakathi kwena uGenesis chapter 1 yes lethe kuqaleni uNkulunkulu eqala ukudala wadala ngezwi lakhe lithi wadala amazulu nomhlaba uyabona kumuntu mayakha into usuke engekho phakathi kuyona usuke ngaphandle kwayo esikhathi ubumba wena usuke ungekho phakathi ebhodweni lelo uxovayo lobumba ngaphandle uNkulunkulu wayengaphandle lithi mayeqala ukudala lithi mayeqala ukuba khona mayeqala ukudala wadala amazulu nomhlaba wasenza umhlaba waba isenabelo seinyawo izulu laba isihlalo sakhe uNkulunkulu akahlala ezulwini uhlala phezukwalo izulu ngoba lesihlalo kuyena umhlaba uyisenabelo seinyawo zakhe ngizwa kahle uNkulunkulu ngeke acwaningwe nawo science ngoba akekho ezulwini uhleli phezukwalo ngoba yena isiqheki kuyena izulu umhlaba kuhleli inyawo angazi ukuthi unyawo lodwa likaNkulunkulu liphelela kuyiphi continent kodwa nje uthe umhlaba uyisenabelo seinyawo zakhe izulu isihlalo sakhe abantu abazongena ezulwini yithi hayi uNkulunkulu alithi iBhayibheli sofica uNkulunkulu ezulwini lithi siyobona iwundlu sobe seluswa imvane ezulwini hayi uNkulunkulu ahlala ezulwini uNkulunkulu izulu lisihlalo uhlala phezukwalo uqosha amaphezukwana bese umhlaba ube senabelo ngisho ukuthi ke bazalwane bayazi ukuthi ososcience nje bayayigulela isikhathi esiningi bacwaninga umuntu abangeke bamcwaninge ngoba akahlala ezulwini akahlala emhlabeni ungacwaninga umuntu entweni yakhe uphakathi ebhodweni ekuxovile wena wakufaka lapho wena umcwaninga ngeke bamcwaninge ukuthatha amashansi so uyena odale konke ayi
babukela ngifuna nokuyimosha ngisa-edi lutho la except nje ukuthi uma ungakamamukeli uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi ungasali ngaphandle mamukele ithuba lisasekhona. Igama lami ngumduduzi wakwaShabangu. Siphinde sihlangane kwivideo futhi elandelayo. Sibonga kakhulu. uNkulunkulu anibusise emakhaya nonke. Amen. Amen.